Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi šrah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Imali smo za zadaću da prevedemo ove rečenice, da malo provježbamo ove pokazne zamjence i ovdje sam dole naveo nove riječi koje su bile, i rekli smo mufidun, znači koristan, kerimun, plemenit, qawiyun je jak, rajulun je čovjek, tawilun je dug, darsun je lekcija, durusun množina, lekcije, kebirun je velik i džemilun je lijep. To su bile riječi koje su vam bile potrebne ovdje, a nismo ih učili ranije. Ove ostale smo učili, koliko se sjećam, auto, kuća, tako dalje. Knjige. Pa smo ovdje trebali reći, ovo je lijepo auto. Da vidimo, Amina, kako bi ti to rekla, ako znaš? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Evo ovako, pošto ja nisam bila prošli put na čas, ali iz mog znanja ja bi rekla Hada al sajaratu al džemilatu. Koji nam je rod auto? Muški. Zbog čega? Pardon, ženski. Znači ima ono okruglo to na kraju. Rekli Da, samo je, to. samo je onaj mal broj imenica koji kad imaju okruglo T na kraju su muškog roda. Ostali su, da reknem, 98% riječi je sa okruglim T ženskog roda. Pa prvo da napišemo, znači, lijep auto. Sejaretun, džemiletun. I to bilo lijep auto. I sad nam treba još ovo. Pa, znači imamo, učili smo prošli put dvije pokusne zamjenice, znači za muški i za ženski rod. I hada je bila za muški rod, a za ženski rod je alihi. Pa znači ovdje će nam biti alihi, alihi sajaretun džemiletun, alihi sajaretun džemiletun. I rekli smo znači ako kad riječ poslije pokazne zamjenice ima el na sebi, onda to u većini slučajeva prevodimo kao ovo auto, ova kuća, na primjer. A kad nema riječ el poslije pokazne zamjenice, kad nema el, onda prevodimo ovo je ili ovo je, oba slučaja će biti ovo je bez obzira na rod. A sad ovdje trebamo reći, znači ovo auto je lijepo. Kako ćemo to reći? Ovo auto je lijepo. Ću obratiti pažnju ono sa što sam rekao. Kad ima el, kad nema el. Hadi al sajaratu džemiletun. Hadihi as-sajaratu džemiletun. Znači sad ćemo staviti el na auto. Hadihi as-sajaratu, to znači ovo auto. A hadihi sajaratun, ovo je auto. Znači razlika je u ovom el. Kad ćemo imati je u prijevod, kad nećemo imati. U ovom slučaju, ovako, kad imamo poslije pokazne zamjenice na određenu riječ, onda ova pokazna zamjenica subjekat, a ova riječ je u ovom slučaju sajaratun predikat. Jer pokazne zamjenice, odnosno sve zamjenice su same po sebi određene. A rekli smo da je subjekat u većini slučajeva skoro uvijek kad dolazi na početku određen. Znači imamo određenu riječ i neodređenu, znači da je ovo kombinacija subjekat predikat, dodajemo i ovu prijevod. Znači hadihi je sajaretun, hadihi je sajaretun. Ovo je auto. A u ovom slučaju, znači sam smo rekli hadihi as-sajaretu. Džemiletun. Sada im ovo džemiletun predikat. Više nam nije auto predikat, više nam auto nije predikat, nego je lijepo predikat. A gore u gornjoj rečenici auto bilo predikat. U ovoj nije. Ovo je lijepo predikat. Hadihi as-sajaretu džemiletun. Ovo auto je lijepo. Ovako. Znači, tako je trebalo bi prvi dio rad. Hadihi sajaretun džemiletun. Hadihi as-sajaretu džemiletun. Ovo auto je lijepo. Dobro, idemo dalje. Ovo su korisne knjige. Ove knjige su korisne.
E, uradit ćemo još ovako ove dvije napismeno, a ostalo ćemo samo usmeno, da ne gubimo vrijeme opet na zadaći da se ne zadržimo 20 minuta. Sam ću vratiti prvi dvije da vidite, a ove ćemo ostali samo znači pročitati. Evo, Isak, ti nam reci, ovo su korisne knjige. آه، هذه كتب مفيدة. Tako je, hadihi. Rekli smo znači ovo hadihi koristimo za ženski rod, znači ispred imenica koje su u ženskom rodu. A također, rekli smo to smo spomenuli naknadno, sve riječi u arapskom koje ukazuju na nerazumnu množinu, kao što nas ovdje knjige, auta, knjige, znači sve što nije čovjek, znači množina koja ne označava čovjeka, nju tretiramo kao jedinu ženskog roda, što znači da će pokazna zamjeca biti hadihi, da će njen atribut biti kao jedini ženskog roda. Zato kažemo hadihi kutubun mufidetun, znači kao da je jedina ženskog roda. Hadihi kutubun mufidetun. Hadihi kutubun mufidetun. Ovo su korisne knjige. Znači, kutub nam je nerazumna množina, a nju, rekli smo sada, tretiramo kao jedinu žensku roda. Pa zato kažemo hadihi i zato kažemo mufidetun. A ove knjige su korisne, rećemo kako, Isak? هذه الكتب مفيدة. Tako je, hadihi el kutubu mufidetun. Čisto ovo, samo što dodamo el na knjige. Hadihi el kutubu mufidetun. Ove ćemo ostali ovako sam bez pisanja. Ovo je velika kuća. Kako ćemo ovo reći, Salih? Ovo je velika kuća. هذا البيت الكبير. A još jednom, هذا البيت بيت الكبير. ne može el na bejt. Kuća mora biti Hazel. predikat. Kuća mora biti Hazel. predikat. هذا بيت الكبير. Ne može el na kibir. Pridjev se mora slagati sa imencom. Velikat je pridjev. Mora slagati sa kućom. هذا بيت كبير. Hada bejtun kebirun. Ovo je velika kuća. Hada bejtun kebirun. A ova velika kuća je lijepa. وتشلاش تو. Nam هذا البيت الكبير. je lijepa. يا جميل. Džemil. Hada el bejtu el kebiru. Džemilun. Hada el bejtu el kebiru. Džemilun. Ova velika kuća je lijepa. Znači sve, i to sve direktno slaganja, isto kockice, kad uzmemo pa slažemo, znači sve slaganja, malo pomalo se sad one stvari koje smo radili na prvom času, na drugom, pomalo se slažu. Ova velika kuća je lijepa. Hada el bejtu el kebiru džemilun. Ovo je plemeniti čovjek. Znači dole imamo rađulun, rekli smo, znači čovjek je rađulun, čovjek je rađulun, a plemenit se kaže kerimun. Rađulun čovjek, kerimun je plemenit. Hasne, ti nam reci, ovo je plemeniti čovjek. هذا رجل كريم. Hada rađulun kerimun. A ovaj plemeniti čovjek je jak se kaže kavijun. هذا الرجل الكريم قوي. Tako je. Hada ar-rađulu al-kerimu kavijun. Nam. Hada rađulun, ovo je plemeniti čovjek, hada rađulun kerimun. Ovaj plemeniti čovjek je jak, hada ar-rađulu al-kerimu kavijun. I zadnje, evo pet amina ti, či lekcije se kažu dersun durusun. Ovo je korisna lekcija. Reci nam, ovo je korisna lekcija. Izvinite, je li ja ili neka druga? No, ti si jedina.
Možete mi samo ponoviti kako se kaže lekcija Darsun. Darsun, jel? Darsun durusun. Darsun, jel tako? Naam, darsun durusun. Aha, Žina. Darsun. Um, hada darsun mufidun. Naam, hada darsun mufidun. Ovo je korisna lekcija. Da. I imamo ove duge lekcije. Dug se kaže tawilun. Tawilun, znam. Ove duge lekcije su korisne. Hada al darsun al tawilun mufidun. To znači ova duga lekcija je korisna. Treba nam množina. Ove duge lekcije su korisne. Aha. Kako na množina za lekcija? Durusun, darsun durusun. Hada al darusun al tawilu mufidun. Šta smo rekli malo prije za nerazumne množine? Kako njih tretiramo? Ne znam, Boga. Rekli smo Ja. tretiramo i kao jedinu ženskog roda. Hadi. Hadihi. Hadihi al darsun al Ad-durusu. tawilu Ad-durusu. al durusu al tawilu mufidun. Morat se i tawil slagat u rodu. Al tawiletun. Al tawiletu Su korisne. mufidun. Mufidatun. Opet i predikat sa mufidatun. Hadihi ad-durusu at-tawilatu mufidatun. To ću napisati. Znači, kad god imamo nerazumnu množinu, sve što se odnosi na nju, znači atributi, pokazne zamence, predikati, kasnije kad budemo radili glagole, znači sve bude kao da je to jedina ženskog roda. Pa ću napisati sam još ovu zadnju rečenicu. Znači, bilo je ovako. Hadihi ad-durusu at-tawilatu mufidatun. Hadihi ad-durusu at-tawilatu mufidatun. Ovako je trebalo u zadnju. Ove duge lekcije su korisne. Hadihi ad-durusu at-tawilatu mufidatun. Evo Emina, pošto nam ti tek došla, mi smo tamo završili zadaću. Pa sam, da vidimo, ne znam kako su radile neke od ovih primjera. Evo ove ćemo koje nismo pisali. Emina i Edita. Jeste li rekli Edita? Edita ili Emina? Obje ćemo, prozvat ćemo obje, vidimo. Može Emina prva. Reci nam Emina, ovo je velika kuća. هذه البيت الكبير. Zašto hadihi? Prvo da to rečemo. Zašto hadihi? U stvari nije. Haza, pošto je muški. Jes t na kraju, ali je ono okruglo t. Otvoreno je t. To su muškog roda. Haza el bejtu el kebir. To znači ova velika kuća. A nama treba ovo je velika kuća. Kuća treba biti predikat. Haza el bejtu kebiru. Ili el kebirun bejtu. Haza el bejtu kebiru znači ova kuća je velika. Ovo je velika kuća. Hajde, reci nam samo velika kuća. Kako ćemo reći velika kuća? El bejtu el kebiru. Bezel. Bejtun kebirun. I sad dodaš samo ispred pokaznu zamjencu. Haza bejtun kebirun. I tu je rečenica, ovo je velika kuća. Hada bejtun kebirun. Sad nam reci, ova velika kuća je lijepa. Haza bejtun kebirun al džemilun. To opet, ovo je velika kuća. Kako ćeš reći ova kuća?
Reci nam, ovo je kuća. Kako ćemo reći, ovo je kuća. هذا Hada, هذا بيت. hada bejtun. Ovo je kuća. Kako ćeš reći, ova kuća? هذا البيت. Hada el bejtu. Sad treba velika. Hada el bejtu. هذا البيت كبير الجميل. Atribut Sve mora, određeno. atribut mora slagati sedmicu. Hada el bejtu. Velika. الكبير الجميل. Nije el džemilu. Lijepa ti je sad predikat, nije atribut više. Čima je, ne može biti onaj atribut više. Sad je to predikat. Viš da ima Samo je. جميل. Hada el bejtu el kebiru džemilun. Hada el bejtu el kebiru džemilun. Ova velika kuća je lijepa. Hada el bejtu el kebiru džemilun. A ovdje gore je hada bejtun kebirun. Hada bejtun kebirun, ovo je velika kuća. Ova velika kuća je lijepa. Hada el bejtu el kebiru džemilun. Pošalj mi i ostale rečenice nakon časa pa da vidim kako su ostali da ti ukaže na greške. Pošalj mi na Viberu. Dobro. I Edita, da čujemo, ovo je plemenit čovjek. هذا رجل كريم. Dobro. Ovaj plemeniti čovjek je jak. هذا الرجل الكريم قوي. هذا الرجل الكريم قوي. هذا الرجل القوي. Izvinite, هذا الرجل الكريم قوي. je li sastavljam? Kad čitamo, Jel kažem هذا الرجل الكريم. kad čitamo spajamo. هذا الرجل الكريم قوي. Dobro. Ovo se odvojio da bi se čulo. Inače spajamo, kažemo. هذا الرجل الكريم قوي. Isto kao ovdje dole. Kad čitamo, kažemo هذه الدروس الطويلة مفيدة. Samo mi nije nešto bilo jasno. Ova peta rečenica, mislim na ovaj princip sam uradila sve ostale rečenice. Dobro. Ova peta rečenica. Koja tačno? Ovo je korisna lekcija. Lekcija. Dobro. To je, jel tako, jednina. Ja sam Dobro. tu koristila, mislim, dvomila sam se da li da koristim hada ili hadihi. A u drugoj rečenici ove duge lekcije su korisne, tu sam koristila hadihil durusul tawiletu mufidetun. Ok, Dobro. ali ova gore prva, ovo je korisna lekcija. Da li da kažem hada dersun mufidun ili hadihi? Kad kažemo lekcija, koliko je to? Jedna, dvije, pet? Jednina. Znači jedna. Šta koristimo? I dersun je Znači hada. muški rod. Znači, dersun je muški rod. I nije množina. Hada dersun mufidun. Dobro. Hada dersun mufidun. Znači, jednina. Dobro. Ok. A ovdje je hadihi, pošto ovo sad je množina, ali je nerazumna. Pa rekli smo nju tretiramo kao jedinu ženskog roda. Pa da to hadihi ad-durusu at-tawiletu mufidatun. Dobro. Sad ćemo ovdje malo vježbati isto tvorbu rečenica sa ovim pokaznim zamjecima, atributima, malo novim rečenicama. Malo rekao sam na početku, nećemo danas raditi ništa novo od gramatike, naredni put ćemo učiti brojeve. Danas će nam doći brojevi u stvari od 1 do 5, pa ćemo u sredu raditi jedno pravilo vezano za brojeve od 3 do 10. Pa ćemo to u sredu raditi, nećemo danas ništa, da malo odmorimo. Znači, stali smo na stranici broj 7. Al-mufradatu, vokabular, izrazi, al-ardu, odor vastamjava ejd. Pogledaj, poslušaj i ponovi. Ko prećemo prvo preko riječi ponovo, da podsjetimo što znači, pa ćemo onda vježbati tvorbu rečenica. Rekli smo mudarrisun je učitelj, mudarrisun, učitelj, nastavnik. Talibetun, učenica, studentica. Talibun je muški rod. Isklonimo te, dobijemo muški rod. Tabibetun je doktorca, tabibun, doktor. Muhendisun, inženjer, muhendisetun, inženjerka. Ehun je brat, uhtun, sestra. Sadikun,
prijatelj. Sadikatun, prijateljca. Hada, ovo je, ili ovaj, znači pokazna zamjenica za muški rod. Hadihi, pokazna za ženski, ova ili ovo je. Huve, on, hije, ona. Ovako, evo svako će mi od vas po jednu rečenicu. Idemo redom, ovako. Reci mi, Amina, ovo je moj brat, on je inženjer. هذا أخي وهو مدرس جواي Prvi red, مدرس zadnja. Samo malo ne vidim. Muhaddisun. Muhendisun. Muhaddisun. Hada ahi, huve muhendisun. Ovo je moj brat, on je inženjer. Dobro, reci nam, Edita, ovo je, ili ovako, ajde, postavi pitanje i pitaj, zamisli da je ispred tebe ženska osoba, pitaš, da li je ovo tvoja sestra? Onda odgovaraš, da, ovo je moja sestra, ona je učenica. Znači prvo pitaš žensku osobu, da li je ovo tvoja sestra? أختي. Kako kažemo da li je ili da li? هذه أختي. To znači ovo je moja sestra. Da li je ovo tvoja sestra? Pitaš. Da. Hel znači ne da mogu li, se sjetiti, nisam ponavljala nešto. Hel znači da li. Da li je ovo tvoja sestra? Hel أختي. da li je ovo tvoja sestra? Pitaj žensku osobu. هل أختك؟ To znači da li tvoja sestra? Da li je ovo tvoja sestra? Možete malo preskočiti da se malo saberim pa kasnije. Reci nam, ovo je tvoja sestra. هذه أختي. To znači ovo je moja sestra. Tvoja sestra. Za enti. Hadihi. Uhtu. Ki, jel tako? I se sam staviš hel ispred toga. Hel halihi uhtuki. Da li je ovo tvoja sestra? Hel halihi uhtuki. هل هذه أختك؟ هل هذه أختك؟ Da, ovo je moja sestra, ona je učenica. نعم. نعم. هذه أختي. هي طبيبة. طالبة učenica. طالبة. هل هذه أختك؟ أختك؟ نعم هي طالب. نعم هذه أختي هي طالبة. idemo dalje. Amina, ovako. Reci nam. Ovo je naš prijatelj. Ovo je naš prijatelj Ahmed. On je učitelj. هذا صديقنا أحمد. هذا صديقنا. Zašto gentiv? صديقنا. Zašto je gentiv? Zašto je sadiki? Šta ti je prijatelj u rečenici? Gramatički. Šta je u rečenici? Subjekat. Nije subjekat. Ovi pokazne zamjenice. Objekt. Nismo radili objekte još.
Pokazatelji zamjenice ne mogu biti predikati nikad. Mogu biti subjekti, ne mogu biti predikati. Ako nam je hada subjekat, što je onda sadik? Predikat, ja. U kojem on padež Ne. uvijek. To se rekao broj često, morate zapamtiti. Subjekat i predikat su uvijek u nominativu. Onda sadikuna. Hada sadikuna. Ovo je naš prijatelj. Hada sadikuna. Da bio Haza gen- sadikuna da bio genti, Ahmedun. da bio gentiv mora doći harfu jer ispred njega. U ovom slučaju što smo radili do sad gentiva, ali nema harfu jer ničega, će može biti gentiv. A i predikat je uvijek u nominativu. Hada sadikuna Ahmedu, on je učitelj. Huve mudarrisun. نعم هذا صديقنا أحمد هو مدرس. Uvijek kad formirate rečenicu morate znati šta vam je šta u rečenici. Šta je subjekat, šta je predikat, da bi se znali padeže iskoristiti. Kad promijenite padeže, može se promijeniti značenje onda rečenice skroz. هذا صديقنا أحمد هو مدرس. Riječ u ehun nećemo još koristiti ove ostale zamjenice, pošto tu imamo nešto da pojasnimo, pa ćemo to raditi ubrzo. Ovako. Reci nam, Hasene, ovo je njena sestra Fatima, ona je doktorica. هذه أخت هذه أختك فاطمة. Njena, nije tvoja nego njena. Hadihi, هذه أختها فاطمة. ona je doktorica. هنا دكتورة. هي طبيبة. نعم هذه أختها فاطمة هي طبيبة. Dobro. Reci nam, Isak, ovaj plemeniti učitelj je moj prijatelj. Kako no plemeniti? Kerimun. Kerimun. Ovaj plemeniti učitelj je moj prijatelj. Hazel Kerimu. Prvo ide imenca pa atribut. Prvo učitelj pa onda plemeniti. Aha. Hazel mudarisu Kerimu. El Kerimu. Hada el mudarisu el Kerimu. El Kerimu. Je moj prijatelj. Kad se kaže moj prijatelj. Sadikati. Nije prijateljca. Sadiki. Sadiki. Hada el mudarisu el Kerimu sadiki. Rekli smo u arapskom nema ovog skraćenog oblika pomoćnog glagola je. Hada el mudarisu el Kerimu sadiki. Ovaj plemeniti učitelj je moj prijatelj. Hada el mudarisu el Kerimu sadiki. Mina, pitaj. Kako bi rekli tvoj prijatelj? Sadikuke. Sadikuke. Da. Dobro, hvala. I zadnje, da vidimo ovako. Reci nam, Salih, ova lijepa doktorica je njena prijateljica. هذه الطبيبة الجميلة njena prijateljica, ja. Nam. Sadikuha. To je njen Jel prijatelj. tako? To je njen prijatelj. Sadiketuha.
صديقتها. نعم. هذه الطبيبة الجميلة صديقتها. Dobro. To je to što se tiče ove vježbe. Ovo ćemo preskočiti ovdje. Treba samo spojiti, znači, riječ sa slikom. To je bez veze, ništa posebno. To ćemo preskočiti. Pa idemo malo odmoriti, pa ćemo se vratiti za nekih 3 minute otprilike. Malo predahnite, pa ćemo se vratiti za neke 3-4 minute. Pa ćemo još malo odraditi knjige, malo ćemo vežbati konverzaciju i to je to. Stigli smo do 8. stranice. Sad imamo vježbe slušanja. Što ćemo slušati i odgovarati. Objasnit ću vam kako ide ove vježbe slušanja. Znači sad će nam on, na primjer, na ovu snimku koju ću vam ja pustiti, vi znači slušat ćete. Imamo znači po 6 brojeva, pod svakim brojem po 2 slike. I poslušamo da za prvi broj. On će sad, na primjer, reći, šta znam, ovo je moj brat, na primjer. Mi se reknemo, je li to prva slika ili druga? Znači, to što on rekao, je to na prvoj slici ili na drugoj? Pod broj 1 gledamo. Pa idemo pod broj 2, na primjer, rekne, ovo je djevojčica. Pa kažemo, je li prva slika ili druga slika? I tako dalje. Ako da odmah prva slika, nismo još radili redne brojeve, ali evo, rećemo, i prva slika se kaže suratun ula. Suratun ula. Ili ako odredimo, onda je es-suratu al-ula. Es-suratu al-ula. Es-suratu al-ula. Pošto nam ovdje već poznato, znači koje slice raditi, možemo reći sa el. Es-suratu al-ula. Es-suratu al-ula. Es-suratu al-ula, znači prva slika. A druga slika bi bila es-suratu es-sanijetu. Es-suratu es-sanijetu. To je znači es-suratu al-ula je prva slika, es-suratu es-sanijetu druga slika. Evo, pošto je Amina kasnila, dopustimo njoj. I sad imamo ovdje ove dvije su vježbe slušanja. Znači imamo, sad pustit audio snimak i pratimo, znači imamo 6 brojeva, po svakim brojem je po 2 slike. I sad pratimo po broju 1, šta ću vam reći, na primjer, rekni sad, ovo je, evo sam da dođe da ne ponavljam 2 puta. Ovako, znači za vas, Amina i Salih, pošto niste bili, da vam pojasnim o čemu se radi. Znači sad ovdje imamo 2 vježbe slušanja, audio vježbe, ja sad pustiti snimak i pratimo, znači što on govori na to snimku. Imamo 6 brojeva, pod svakim brojem imaju po 2 slike, znači prva, druga, ovo je znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. I pratimo sad što on govori. Prije rekne pod broj 1, haza ehi, na primjer, haza ehi. Sad kažemo, je li to prva slika ili druga slika? Ako je prva, kažemo es-suratul ula. Es-suratul ula znači prva slika. Es-suratul ula. Ako je druga slika, kažemo es-suratu es-sanijetu. Es-suratu es-sanijetu. Es-suratul ula prva, es-suratu es-sanijetu druga slika. Pa idemo poslušati. Ako sam da prevedem ovo, znači tedribu levelu, prva vježba, istemija znači poslušaj, thumme da znači stavi, thumme da, zatim stavi, alamete sahih, alametun je znak, zatim stavi znak tačno, fil morabbej el munasibi, u odgovarajući kvadratić, morabbejun je kvadratić, el munasib odgovarajući. Pa idemo poslušati, ovo sam da pronađem snimak. Ovako, znači broj 4. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الرابع التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب.
1 هذا Samo da vidimo. Pa ćemo se vratiti. 2 أخت. Dobro, to je ta vježba. Ću ovdje nisu rečenice, nego samo po riječ, po jedna riječ. ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Dobro. Ili, ajde ovako ćemo ovo da malo uvedemo, da vježbamo 5 rečenice. Znači ja sam uračio, na primjer, ovu sliku. Ona me ovdje rekao 1 Wahid znači jedan. Wahid znači jedan. Znači gledamo pod broj 1. هذا Hada. I sad gledamo jel nam hada na prvoj slici ili na drugoj. Pošto nam je hada, jel tako, za muški rod, a vidimo da su ovdje muškarci, znači rećemo ovako da koristimo malo imenske rečenice. Pošto nam je prva slika u pitanju, onda bi nam odgovor na ovo bilo, jer rećemo hada fi as-surati al-ula. Što bi značilo, ova pokazna zamjenica hada i pokazna zamjenica hada je na prvoj slici. Hada je na prvoj slici. Hada fi surati al-ula. Sad, na primjer, on rekne dječak ili kćerka bintun, rećemo el bintu fi surati al-thaniyati. Znači, kćerka je na drugoj slici. Znači, govorimo na kojoj slici ovo što on govori. Da malo vježbamo, znači, rečenice. Ovdje će nam biti pod broj 1. Hada fi surati al-ula. Hada je na prvoj slici. Hada fi surati al-ula. I zapamtite, znači, kad dolazi subjekat na početku rečenice, dolazi sa el. Osim ako nije zamjenica u pitanju. Rekli smo na zamjenice ne smijemo dodati el. Ili ako nije lično ime. Ako je lično ime, ako ima el, ima. Ako nema, nema. Ali imena su sama po sebi određena. Da ovdje će kod nas biti samo, imat ću jedino imena državi. Saslušamo, znači, pod broj 2. اثنان Isnani broj 2. أخت. Uhtun. Kćerka. Prvo ovako, Amina, reci nam na kojoj slici kćerka? Pod broj 2 gledamo. Jel na prvoj ili na drugoj slici? Možete li vrat da pogledam opet, izvinite. Evo, na ekranu slike. A meni stoji Word. Evo, sad. Gledamo, znači, pod broj 2, ovo dole. Na kojoj Kćerka. kćerka? Jel na prvoj ili na drugoj? Isnani. Prvo na bosanskom. Jel na prvoj ili na drugoj slici? Na drugoj. Dobro, sad nam reci na arapskom. Kćerka je na drugoj slici. El bint fi al suratu Stavlja hareketa, nemoj bez hareketa. Iz početka sve. el bintun fi al... Zato ti kažem da stavljaš harekete. Ne može ali termin skuplja. Znam ja da je sa skunom lako, ali nećemo sa skunima. Hoćemo da naučimo padeže ispravno koristiti. El bintu je na drugoj slici. fi al suratun islami. Učili smo harfu džer. Fi je harfu džer. Ne možemo da je fi suretu. Aha, samo sekunda. Allah surati... Ne Allah, nemoj mijenjati Allah. Fi koristimo. Aha, fi, okej. Fi je harfu džer. Znači, riječ poslije njega mora biti u gentivu. Ne može fi suretu. Fi al sura al snani. هذا البنت في الصورة الأسنان. nije اسنان. piše ti ovdje. Nije اسنان. اسنان je glavni broj. To znači dva. في الصورة الثانية. Mora slagati atribut, mora slagati. Viš da su obe određene.
U istom padežu. Isti rod, znači ovaj atribut mora slagati. Fi sureti, al-suretu, fi sureti, fi sureti, al-tanijatun. fi sureti, thanijeti. Rekao, atribut se mora slagati semencom. Sureti, thanijeti. Mora slagati semencom. Aha, al-sureti, al-tanijati. Mora slagati. Ok. Gentiv oboje. Fi sureti, thanijeti. Nama, ti si naučila kod njih bez padeža sve, zato ti je malo teže. Znači, al bintu fi sureti thanijeti. Idemo broj 3. ثلاثة مدرس Učitelj. Edita, reci nam na kojoj slici učitelj. Na drugoj slici. Ako Dobro, vidim sad dobro, da. sad nam na arapskom tom istu. المدرس في سورة الثانية. Thanijeti, fi sureti thanijeti. Al mudarrisu fi sureti thanijeti. في سورة الثانية. Idemo dalje. Broj 4. Se ovdje su znači dvije države, Egipat i Sirija. Ne smijemo dodati el, jer su imena sama po sebi određena. Lična imena država, što ona su sama po sebi određena. أربعة مصر Egipat, Misru, Emina, Egipat je na kojoj slici. الأولى. Reci sam sad punu rečenicu. مصر السورة الأولى. Kad se kaže na, je na Misru, مصر في السورة الأولى. fi suretil ula. Misru, fi suretil ula. Kad smo već kod toga ova riječ, el ula, pošto završava s ovim, ovo je elif na kraju ovdje. Znači ovaj koji liči na harf ja, samo što nema tačkica. Znači u njega u sva tri padeža bit će ovako u ovom slučaju el ula. El ula je nominativ, el ula je akuzativ, el ula je gentiv. Znači ovo je potpuno nepromjenjiva riječ kad su pitanje hareketi. Znači ne mogu se promijeniti. Uvijek je el ula. I nominativ, i akuzativ, i gentiv. Zato kažemo fi sureti el ula. Ne možemo reći el ula, ne može jednostavno, elif ne može primiti hareket. Ne možemo nikako izvesti to. Znači fi sureti el ula. Ova riječ završava, znači u sva tri padeža isto. El ula, el ula, el ula. Sva tri padeža. Idemo broj 5. خمسة طبيبة. Tabibetun, doktorca. Hasane. Može odmah na arapskom. الطبيبة في الصورة الأولى. La. onda je في الصورة الثانية. Viš da ima ove slušalce. Znači ovo je doktorca. Ovo je inženjerka. Ja. Fi sureti athanijeti. At-tabibetu fi sureti athanijeti. Na drugoj slici. ستة Sitetun je 6. أنت. Enti. Isak, enti nam je na kojoj slici? Na drugoj. Reci na arapskom. أنت في سورة الثانية. Da, enti fi sureti athanijeti. Dobro, to je bila prva vježba. Idemo na drugu. At-tadribu athani. Druga vježba. Ešir. Ešir znači pokaži. Ešir znači pokaži. To su glagole, imperativ glagola. To ćemo učiti kasnije glagole. Ile sureti. Znači ešir ile sureti. Pokaži na sliku. Allati tasma'u ismeha. Čije ime čuješ. Znači pokaži na sliku čije ime čuješ.
Dobro. Ovdje sam rekao ima pod kojim je harfom. I rećete mi znači prijevod toga što on kaže i pod kojim je harfom ta slika. Znači imamo tri broja po 4 harfa za svaku sliku. التدريب الثاني. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. أولا أخت. Uhtun. Salih, Uhtun nam je na kojoj slici? I pod kojim brojem? Druga slika, mislim da je ovo, što je ovo, Elif, jel? Ne vidim fino na mobitelu sam. Nije. Aha, ne. Mislim da je, sam sekundu. Prvi ovaj red gore, pod harf, da, Da, nam sestra Uhtun. Sestra. jes. Ili džim. Džim ili dal. Vidjet ćemo. Džim ili dal. Dobro. ثانيا أنت. Amina. هذه الصورة الأولي. Nemoj to sad ništa. Nisi rekao to sad. Da. Od Jim. Da. Koja riječ bila? Enti. Enti. Što znači enti? Ti za žensko. Koja je slika pod broj 2? Pa Jim, ova prva gore. Nije Jim. Pod broj 2 gledamo. Broj 2. Ovo je broj 2. Aha, ja gledam ovo gore. To je ova prva. Da, enti, ti. Prva slika. Ja sada vama gledam s lijeva. Brojevi su ovamo označeni. Uvijek je srpskog, desna na lijevo ide uvijek. Dobro. ثالثا مدرس. Broj 3, zadnji red. Edita. Mudarris, treći red pod dal. Da, Mudarisun, učitelj, nastavnik, dal. Prvo mislim da je to. الوحدة الأولى. Dobro. Jest. Idemo. Još jednu stranicu ćemo odraditi. Samo. A može biti 2, nije nešto puno. I s tim ćemo završiti. Mufredatun idafije, znači mufredatun idafije kao dodatni vokabular, dodatne riječi. Idafijun znači dodatni, idafijetun ženski rod. Opet rekli smo udmor vastamjava ej, to se stalno ponavlja, pogledaj, poslušaj, ponovi. Znači ovdje smo naveli brojeve od 1 do 5. Znači danas ćemo sam nabrajati ovako, kao što su ovdje od 1 do 5, a naredni put ćemo raditi gramatičku lekciju vezanu za brojeve. Znači sad ćemo samo spomenuti. Imamo znači wahidun je jedan. Wahidun jedan. Ovdje iznad imate kako se piše. Znači piše se kao jedna crtica, malo ukošena. Wahidun je jedan. Wahidun, jedan. Isnani, znači sa kesrom na nunu. Isnani je broj 2. Isnani je 2. Isnani, 2. Amina, pitaj. Oprosti, ali ja sam naučila za broj 2 da se kaže aletmin. Sad ne znam je li to tačno ili se može oba termina koristiti. Imamo nominativ isnani, isnejni. To ako zati vijentiv. Ovo je nominativ isnani. Ne, etnin. Ne znam to, prvi put čujem. Etnin. Ja sam učio književni arapski, nisam učio dijalekte. Ok, dobro. Rekli smo ovdje učimo književni arapski.
Isnani je broj 2. Isnani, broj 2. Selasetun, broj 3. Selasetun je 3. Arbaatun je 4. Arbaatun, 4. I khamsetun je 5. Khamsetun je 5. Znači, wahidun je 1, isnani je 2, salasetun 3, arbaatun 4, khamsetun je 5. I ovi brojevi se mogu mijenjati, znači, između muškog i ženski rod, kao obične imence. Brojevi u arapskom spadaju pod imence. I recimo imamo samo 3 kategorije riječi: fi'al, harf i ism. Znači, brojevi spadaju pod imence. I sve što smo rekli za imence važi i za brojeve. Znači, ovo su normalne imence, samo znači što označavaju brojeve. Količinu, znači nečega. Normalne imence. I ovo su znači ovdje glavni brojevi. Znači, glavni brojevi su brojevi s kojima nabrajamo nešto. Znači 3 učenika, 5 učenika, 10 knjiga, a imamo redne brojeve kojima označavamo koji je nešto po redu. Prvi učenik, 10. knjiga, te redne brojeve ćemo učiti kasnije. Ovo su glavni brojevi. Znači ove brojeve koristimo kad nabrajamo koliko je nečega. 5 učenika, 10 knjiga, tako dalje. Znači ovo su bilo od 1 do 5, pa ćemo naredni put raditi, kao što smo rekli, pravilo za brojeve od 3 do 10. 1, 2 su jednostavni, a će on se koriste većinom kao atributi. 1, 2 se koriste kao atributi, a nekad se ne koriste, jer kad kažemo, na primjer, kitabun, podrazumijeva se da je jedna. Ali o tome ćemo više kad dođemo do lekcije, da sad ne duljimo, ne detaljšujemo. A završimo još samo u strancu, tamo će nam biti otprilike sat vremena. At-tadribu al-awwalu, prva vežba. Sil bejn al-adadi, adadun je broj. Adadun je broj. Sil bejn al-adadi was surati al-munasibati. Spoj broj sa odgovarajućom slikom. Sil bejn al-adadi was surati al-munasibati. Spoj između broja i odgovarajuće slike. Znači ovo sam slika, znači prva slika, druga slika, treća slika, četvrta slika, peta slika. Znači pošto još nismo radili ove redne brojeve od 3 do nadalje, znači koji ćemo sada našem rećemo, znači reknete mi, pročitam, znači reknete mi na arapskom koji je ovo broj, ovo je oznaka za koji broj, i onda mi reknete na kojoj slici na našem jeziku, na kojoj je slici, znači gdje je slika za taj broj. Idemo, Amina, ovo nam je koji broj? Al-arbatun. Arbaatun, bezel, osnova je bezel. Ok, arbatun. Arbaatun, i gdje su nam 4 knjige, na kojoj slici? Na drugoj slici. Sad smo učili drugu, kad ćemo reći na drugoj slici? Fi sureti. Fi sureti al-isnani. Nije isnani, ne može al-isnani. Asanijeti. Fi sureti sanijeti. Asanijeti. Idemo, Edita, ovo je koji broj? Isnani. Isnani. I gdje imamo? Na četvrtoj slici. Da, broj 2 je na četvrtoj slici, 2 knjige. Amina. Ovo je koji u sredini? Jel se čujemo, Amina? Tu sam. Hamsetun. Zadnja ova slika. Tako je, 5 knjiga, 5 zadnja slika. Dobro. Hasan? Predzadnji. Wahidun. I to nam je... On je na prvoj slici. Fi sureti al-ula, na prvoj slici. I Isak, zadnji?
za nje selasetun Mhm. i on je na trećoj slici. Tako je, broj 3, treća slika. Dobro. Tadribu esani, druga vježba. Rettibil e'adade. Znači, adedun je jedina, e'adad je množina. Adedun, e'adadun. Znači, rettibil e'adade, poredaj brojeve. Sad samo da ih nabrojimo, znači od 1 do 5. Evo, Edita, pokušaj nam ti. Znači, samo od 1 do 5 nabroj kako idu. واحد اثنان ثلاثة ثلاثة Stavlja hoće hareket. li stav? Ok. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. نعم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. dobro. التدريب الثالث. treća vježba. أشر إلى العدد الذي تسمعه. Pokaži na broj koji čuješ. Sad ćemo i pročitati ovako kako su napisani. I s tim ćemo završiti, pošto ova dole vježba skoro ista kao ova ovdje. Sad ćemo znači još ovu treću odraditi. Znači čitamo ovako kako su napisani. Amina, prvi nam je koji? Salasetun. Nije. Aha, gledam sa desna na lijevo. Isnani. Isnani, to je koji broj? 2. Nam, Isnani, broj 2. Emina, sljedeći. Hamsetun, broj 5. Nam, Hasan. ثلاثة to je 3. Nam, Isak. Arbaatun, to je 4. Nam, i Edita. واحد jedan. Tako je. Dobro, to bilo to za danas. Pa ćemo naredni put odraditi pravilo za brojeve i nastavljamo dalje sa knjigom. Malo ćemo isto konverzaciju vježbat, rečence, tako dalje. Nećete imati zadaći za ovaj put. Ko nije uradio, neko radi. Ima li pitanja nek prije kraja? Imam ja, ili možemo proslijediti ove zadaće od ranije, budući da ja nisam uradila, kad smo trebali iz kuranskog teksta izdvojiti, da uradim i to i ovo što smo trebali za danas, međutim nisam, pa da vam to proslijedim. Može, pošalji, pa ću ti pokazati šta treba ispraviti, ako treba, tako dalje. Može, hvala. U redu. Toliko, pa se onda vidimo u srijedu, inša Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.